Ese wari ubizi yuko Facebook ihemba mu Rwanda? Yego nibyo nk'uko ubibona aha ngaha, iki kintu cya mbere tugiye kuba twakwereka. Abenshi mu bantu ku isi bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'ikoranabuhanga bamajije kumenya umumaro ndetse n'igerageza kuba babyaza amafaranga bakoresheje AI, imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ndetse n'izindi. So guys, rero online mu 2050 nicyo cyerekezo turimo kwakura amafaranga mu mbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi zitandukanye. Ni ibintu byoroshye cyane ndetse nawe ukaba wabasha kugera ku cyerekezo cy'iterambere mu 2050 natwe twerekeramo. Okay guys, inyungu yo ni nyinshi mu bantu. Mugire urebe video yanjye usukayirangiza, ndetse nimba nabwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Rino Edit One, ukamereka ko wakanze like, subscribe ndetse ni ikintu cy'ingenzi ugakora no kukazogera kugira ngo nijye nshyira video hanze igiye tukugeraho. Okay guys, reka dutangire. Uraza kuri Facebook yawe wihuse cyane. Abafite Facebook Lite ntabwo uri buze gukunda. Uba ufite Facebook isanzwe uzukanda aha ngaha hari akantu k'akazu hejuru, urahabona ahantu hari akantu k'akazu, ugakandeho. Numara kugakandaho, okay, aha ngaha rero icyo bakorera ni ukuba wagurisha cyangwa se nawe ukagura. Ufite kuba wagura cyangwa ukagurisha. Urabona aha ngaha location ni Kigali, harimo amasaha, amakompiyuta, telefone, moto ndetse n'ibindi. Aha ngaha urabona haba hari ikintu n'igiciro cyacyo, amakamera, amatelefone ya za Spark. Reba nk'aka kajezi k'ikipe y'igihugu Amavubi kaba kariho n'igiciro hasi, murabibona aho hasi ko hariho n'igiciro, amagazi, amaekoteri, amagare, ibindi bintu byinshi. Aha ngaha kuri Facebook yawe ushobora kuba wajyaho ukigurira cyangwa se nawe ukaba wagurisha. Aha nk'aka kaekoteri murimo murakabona, ukahita uza ukabanza ugacekinga location. Ndabona Runda ashobora kuba ari mu Burundi. Reka mbe nabarebera igikoresho kiri mu Rwanda. Nk'utu dukweto murabibona, location ni Kigali. Location ni Kigali, murimo murabibona. Aka gakweto umuntu uri mu Rwanda Kigali ashobora kuba yaganira na nyirako akaba yakamugurisha n'igiciro, kandi nacyo kiba kiriho. Murimo muragenda mubibona ko hariho n'amafaranga. Iyi ni telefone ya iPhone. Ndebera nk'iyi telefone ya iPhone. Si n'ibyo gusa kandi uri gutekereza ngo nyirayo ushobora kuba waganira nawe gute. Abo hariho aha ngaha handitse iki kiracyahari, ukatukanda handitse hano send, ukahita umubaza ati iki kiracyahari, ugazategereza ubutumwa, cyangwa se ukaba muri description abari muri ya WhatsApp ushobora kuba wamwandikiraho mukaganira. Murimo murabibona location ni Kigali. Guys, urakomeza ukareba, kandi si cyo gusa wakungukiramo. Urabona ko abashobora no kuba baguflowinga, bashobora kuba banaguflowinga. Ndetse aha ngaha handitse category, ufite gukanda kuri category ukareba category z'ibintu zibirimo, cyangwa ugahana hano handitse see all, ukareba category zose. Urabona iz'amamodoka, izindi zigiye zitandukanye, na homes, safe house, na ibikoresho byo mu ngo. Guys, making sure yuko wakanze subscribe. Noneho nuza ugakanda aha ngaha hari agatwe kawe, hari akantu kameze nka profile. Nawe urahita ubona aho ushobora kuba washyira igikoresho, cyangwa se nawe ukaba wapostinga ikintu cyawe, ukaba washyiraho n'igiciro ukakigurisha. So guys, rero nimba iyi video hari ikintu igufashije, kanda subscribe, like, share and comment, kandi ufungura inzogera kugira ngo na video y'ubutaha ntizagucike. Aha ngaha ibintu nkora ni ibintu by'ubwenge. Niba nawe ukunda ibintu by'ubwenge, ushaka gutera imbere byihuse ndetse utavunitse, aha ngaha ni kuri Rino Edit One.
kanda subscribe.